Gavana wa kaunti ya Masaku Mwandu Abinya Ndeti ni wawetakana serikali ya kaunti ya Masaku dina mubango ona umwe wa kubuthia makontrakta kana kumombe mbeza sio wabinya ina skulu ni wa Matungulu Girls ni waweta nongi na serikali yati metalatala kweba ene kandalasi alamata ite miaka mibitu kwena na undu maminete udhukumi wo na bai umwe ukutiwa atemwebe bala wabinya umaneta mbiara ti kutumia amu ikakwana ngia kaunti ya Masaku isitwa iweta kanande isa kukwata mbo itambia ya kunyamasi ya kana kubua ene kandalasi. Boniface Mwandu Abinya Ndeti awetakana serikali ya kaunti ya Masaku ndina muvango muthuku ulwa ene kandalasi alame ukuna muya kivathukanyo kaunti ya Masaku na kana serikali ya kaunti ya Masaku ni kuatia nzia sionthe kwiva makwani alame huma ene kandalasi mevola matiuni serikali mbitu ya kaunti no. County government ya Masaku ni nenga ya suppliers ithie tunengeta suppliers maitunda ya nundu twamanenga wia ono mukasisi mawia maingi ala suppliers makwa mathukuma ni mathukuma wia musio nundu ni mezi number 1 mama ni wendete quality na manenga wia musio na kwa nini akikiasha ni maibwa lakini lambesa sia selewa ni bemthwa bena binya kuiba na nicho muno ni enyeta governor wa Masaku ni nice no lazima niongele chao revenue nongele mbesa nikenda withie nindonya kuiba bill serikali la yaibo ile ya mutua andwa mauda meombua inandie bill ya 3.8 billion 3.8 billion hizo ni mbeza sia development sia mwaka muima nyenachi wa makwani mabungu angini mabungu angini mawo kufika hapo watakana serikali ya kaunti ya Masaku ni vitu makwani mambe wa milioni manathan na ni sieti madhangu malama taite ni kana ikithia kana ni maivwa we ala suppliers Indonesia ni tuna verify alama supplier binda ya mutua already la verified nene bit over 640 million alama ema mutua ama kwa pending bill yako neleti ya lete ebinda kwa ni 1.4 billion na hizo ni mbesa nini ilango mina onanda minete kivela kicha kwa cha mwako yu aikanya muno atiti kulikila muika na kuothea maundu movungulwa muvuo kana kuothothea kimena na kuanangia kaunti no isitwa kwa ukilango sengai andwaya alame ndombukita waita oyu ni watu mea siana ila si kuandamana 20,000 mathowe kiwo Caleb eyo nuneke ye imwana mauta sia bodaboda si atiye mwana kiosu na mavika baba ulokwetwa Anastasia wauda nake ananenga imwana isumbeza sia chao sia usiyoka Masaku nikulia ndwaya ino mwina akili nonge ni makao na makao niti sia niwe we makao bai mundu weka mwitu inyana iwe nesubiyeke ngwe mukamba kumwa na kilingiza laki vocha mutandike samikioko ngavana wa Abinya ni wawetakana nonginya vethiwe meditala miailu ya kwevala mendhini wa mathangu makambu ni ulawanye ikiseka na wetie sindu kwe kaunti ino ya Masaku kamwana kaka mukwasia kamwana kauka ya supply alo supply te ni mundu mukomwe na mundu umeomwe na kampani yo yetwa Mavata yini muwetie maswitwa mo kila bandu kampuni siyo ikanengwa wea bandu ni mundu kulia kumoni onziela nzio ya kwatia pending bill siye hata siye banakambwe muyasomwe na ni mwena otongo ye muna leo kuya mwana oyu no di kwa control of budget yandikie county ikulie schedule ya kweba yiliata na itutinenga control of budget na kuita kwa ukaibwa indi nye kilangu iwa wo na ndwa aumea kwendo tumia siana CNN na kengwe mwetele mwose kivila mutumia siana CNN unai I'm telling you watch the space otau wa yumania kiko cha kuvua kwa mutandike samikioko no watakana ndo kwa tamba umaundu makulwa nduthe kana kuvua ene kandalasi ya na umanwa ina siana izile na mwana yo na umewe alama na ambo umeisi I don't stand for that ni mama I'm a mother I don't stand for anybody hurting anyone na imwisi onela kwengwe na maandamano na sindu mbingi nene na ngazi yakukwa kwa ndienda chao ndienda kao yu aumeaya maendia makua ngale itatu ilobi mekua kayole na nini tabiwe maendia makua ngale itatu ilobi kuma kayole maete Masaku bau moke kutwana ngia mali itu ya Masaku mekua andu kuma ilobi mamaete moke kuandamana niki stop portraying me what I am not sia na ithikeka ni mwasi advice ye onesa if follow the right way if follow the right way maiwe ono mundi ona mundu ko bisine ni omwani ya list bala asumai bai mundu enda kumisia mwana wene
vai mundu enda kumusia mwana wene akaemomwiva na kampuni no na mutabia niwe be mwitu na be mundu ume ngina mundu ume osio ngeni mwezi na thukuma serikali ni mundu munene na nina simu yake aimaungu ni anike kuma kaundini ya Masaku. Nyeni Tawabuni Mutisia.